Sikat lah bro. Strike. Oh, ayah, strike ayah. Ibu, strike ibu. Enggak sesuai, ini sama ya waktu ya. Aduh, belum layak kurang. Aduh, pas tuh, kita lanjut. Kecil banget. Babon mas bro, mas bro. Us. Lumayan ini. Nah, ginuk mas bro. Layak kurang ya. Kita ambil lah yang ini. Soprong 5 cm. Waduh, tuh. Dua strike mas bro. Kita loro mau. Kita tahun ini cilik. Hah? Cilik kita. Kurang layak goreng berarti. Enggak lah ya pol.
Apa? Pin. Walah, langsung terbang, Mas. Duh. Mau dimain-mainin malah pinggir sini, Mas. Layak goreng lo ini. Mantap, jos gandos. Nyopros. 3 ekor, Mas. Duh. Tapi ini, Mas. Lanjut ya. Kelobaan kayak ini, Mas. Sudah 3 ekor naik. Lanjut. Sikat, Mas, bro. Sikat, Mas, bro. Babon ini. Walah. Mucel, babonnya, Mas, bro. Malah mucel. Gampret. Babonnya mucel, man. Sem. Duh. Ada sudah kayak gini. Mucel ya. Lanjut. Belum rezeki, ya. Belum rezeki. Terus sorry Mas ya, di belakang kamera. Lumayan layak goreng. Sorry Mas bro, di belakang kamera. Alah lepas Mas bro, Mas bro emang dasar. Garel yang itu ya, deal temennya tadi sah.
Aduh. Aduh. Ya, gila. Bon. Wais. Aduh. Bon masuk. Dijemput masuk. Alhamdulillahirabbil alamin. Aduh. Main bakon. Bro. Main babon. Main babon. Aduh. Sepil hasil bro. Kira pamer. Ben roh kanca-kancane. Oke, ngono ya. Ora pamer le ya. Ora pamer. Tuh. Ora pamer lo ya. Tuh. Iki babon iki. Siji, aduh. Loro. Telu. 4 ireng-ireng. 5. 6. Alah 6. 6 biji. Ora pamer le ya. Ada sing ngedi. Ben roh kancane ya. Mantap.